Deda? Čekaj, pričali vam... Ajde mi strkaš neko. Ajde, slušajte, deda je... Hvala vam. Tek je, deda je star, on ima iskustvo u takve stvari. I sad će onda vam ispriča neku priču. Priča deda vrat, staru priču. Neka vršti, ali deda vrat, da postoji. Njegovi su veliki, stavke su male, ali ko hoće da dođe, neka dođe. Deda vrat je čudo. Zapamtiste li ko kažete? Bravo, dedo. Bravo, deda Mraza. Tako je. Bio Deda Mraz, on je mnogo star i on sad ide u penziju. Vidite zadnji na koji je on dao paketicu. Onaj drugi Deda Mraz, on je novi, on će sad uvek samo on da daje paketici i on mnogo bolje kreće, znam, samo će ga se čekava da dođe. Sad će on da ispriča, pa će on da dođe i ima da ja priča. Ura, pustiš išto da mi ispričavaš na sam. Ovaj stari Deda Mraz. Ali može Može on ima iskustvo, on izlaponio si ga. Vrsti, Deda star. Slušaj. Evo Deda Mraza. I poslije. Otrate u širo vrata. Okolo nosu. Našu variju tek, a inje u poslije. Otrate u širo vrata, hopa dneva nosi. Bravo, Deda Mraz. Bravo, ajmo želi. Živio, Deda Mraz. To za neki mi ispriča neko. Gdje je ovaj novi 2004? A da, oni su... A ovaj novi Deda Mraz što imamo, on je majstor za kompjuter, on sve znaje, on... A ovaj stari je i on majstor. I ovaj stari je bio majstor, ali... Ali je zaboravio čovjek u godine. Ne može da pogodi više šrafki jer da uzme, ne može. Mnogo je ostareo, ali za to je ovaj novi, on znaje kompjuter i sve. Sve. Čuroške, da idete vi do njega. Idemo da uzmimo ovo kraje, malo se sredi, da se spušte brada, da se malo ovako. Može, sredi. Može, treba. Svaki da zove. A tata je pobegla. Da. Malo je sredi. Evo ja, ovdje. Dobro. A sad će ime samo, sve. Ovdje. Znamo. Kaži mu za koga navija. Pogledaj. Nije. Riva, zvezdu. Nije za zvezdu. Samo Deda Mrazovi naviju za zvezdu. Ako da bude Deda Mraz, kad porasteš navije za zvezdu. Da ti poraste tolika brada, brkovi. A? Hoćeš li? Neće. Policajac? Ubavo. I policajci naviju za zvezdu. Evo ga, ovo je moj Deda Mraz. On je majstor. Upravio ko tamo. To je za sve majstor. To je pravi Deda Mraz. Tamo kompjuter sad radi prva liga. Ne mora da vam izlazi, da mora da izlaziti iz njega. Došli na početku kad ukraditi. A to je majstor sala, to je istekla licenca za antivirusni program. I bilo je logično da me pozovete da vam pošaljem šifru kojom ćete da to produžite.
ako se bude produžiti se sledeće godine. I sad deda Grališa da ispone vrstu. Da mi spreća se ovdje. Kam ti vidjene, kako su dojeli? Uvijek je bilo da ne moraš Zanim to. mene. Tu oni kožem. Dobro.